Ja si imam pa še eno zgodbo za vaju. Mah, ne že spet. Tvoje zgodbe so za nič. Sam šas. Daj pa res. Pšt, dajta mir. Eden začne, potem pa vsi drugi pridejo s seboj in potem se na enega spravljajo. Čutim, da se bo nekaj hudega zgodilo. Tega ne smeš misliti. Geil. Gehen morgen Termin um 12:10 Uhr. Kunde interessiert sich. Alter, der ist geil. Haltet aus, hab ich gesagt. Ja, voll knackig. Was willst du da eigentlich noch in Österreich, ha? Okay, imaš te nazad televizor. Poglej, kako je lepo vreme danes. Kaj je stalo? Kot bi ne vedela, pomislim. Droge, a te mal meša? Ja, pa vidve tu delata. Bi nam mogoče tudi pokazala. Štefan, fakt, a ni kaj bolj pametnega. Jaz hočem domov. Saj to ne le za on. No, ti si bo moja najboljša prijateljica. Chef, ni lieber gesehen. Schön funken. Natürlich. To je v Lenajah, kje pa je tu? Tam kann moja babca doma. Bist als Ratzepel. Jetzt hör auf mit deinem Ausländisch. Das ist kein Ausländisch, sondern Slowenisch.